لينك سأل حماه waxaan noo dhimay 3 kun aan noo dhimo waa babalina shaq adi baaf max ku cuntaa min saxan they say caanboro saxanka caadiga no saxan ma cuntaa adoo tag away wax ku cunaa arkay maalin waxaan kaa tiriyay 12 shawarma 12 shawarma yes shawarma man tacos out dhaha tacos Is your fake I invite you aywa bilaabeena you see 2 niggas is playing that don't make me fake who the hell invite you to the party League Oxlam nada okay صادر markaan bismillah diyaar ma tahay team east waa diyaarsiin saaxib meeshaan ugu cabeeyna yeah team east diyaar ma waxaan ugu jiro tacos and shawarma okay faydeysreena tacos shawarma guys okay yeah I seen that they be having chips everything guys hatta game can I don't want Abdullah Burune hal mar inuu garaay guys هذا واحد سلام دقيقة سارة شاشة دورتي أو صرينا شاشة جانس يلا سين شاشة قراعة أحمد كذا واحد سلام homie. Guys, demand team didn't shasha the gara, guys. Everybody called Kachogo, shasha the gara. Demand to guys. We're gonna get ranked today. Today, the goal is by end of day to be in the ranks. Top 100 at least minimum. Hatta, we're 232k away. 232k away from ranks. MMA, Kaza, Oxalama. Abdullah is scared about your team. Yeah. You know what's crazy? The world, the way it changes. A year ago, Sanat Kohar, Abdullah team he's a team adag like Imeshu Kanasta, that's why. He's gonna rebuild it. Like in a second team adag Guys, seven roses. The man تنقلن أبحتر guys. Everybody تشوجو أبحتر guys. We need تطابق دوان. Two more. Everybody, thank you. أنا محمود والله. Yeah. Guys, hatta times 2y, guys. The man times 2y, guys. Let's see what أنا محمود جد ساحب. AK-47. What do you محمود جد السكوار car? Is he frozen? ما ركض حتى. واكو أركا. Okay. ما سعوتين حرفاني ما شواب اللي قاضي. واب اللي قاضي سترونج وومني كل صعدة. جيف كالي وقاضي. كذا هالسنة. كذا هالسنة. Hey, حكي لها تقول يعني نسا. You finna do some jump jacks, boy. AK-47, Ahmed Taq millionaire. The man threatening things, guys. Let's see. Abdullah Burune, team Kisa out. Ahmed Kuchina. Team Kisa, Ahmed Kuchina. We're gonna see.
qadkaaba iga halaawo ciilaba haayaba حتى قد كعادي معه okay waa kuu jeeda laakiin marka ruux ma u jeedinba guys meesha waana la gaa speed challenge ma laha is dhiirigeliye maxaa niga qaldan MVP millionaire MVP millionaire عبد البر دد كاغا اني هردada ka saakacaan waay I think ay kana ya inta aad jimcsinaysa cuntada cuni jirta ay keentay cunaanay seexdeen they have the itis dadkan iyo af kala baxniyo dadkan waxa waaye spiritkooda waa jirtaa ma fahanti oo xataa ma diroyaan اوكي وحاول ترى نور على نور صاحب سودو جايز جراي انا كوانا القرصون التيم ماشكم يسال ماذا كل فضي الله انا ابدا نسوق قال شير جراي ميلو قطاطه ويردان I think ويردان I think team كيس وي سوحان It's been a long... Yes, how did he actually lose weight? Yeah, imagine... Like you still... Oh, okay, we see negativity. Negativity. Guys, MVP Ahmed Taq, millionaire, Mahasinit, Ibrahim, MMA, the mentor, guys, thank you. Okay, Abdullah. انا صوت دراي Okay.